ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандто мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашатон мегардонем. мошинҳои арзон аз ҳар шаҳру наҳояҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба мо фиристоданд, мо онҳоро пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, дар канал обуна шавед, дар видеонавор лайк гузоред ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеоҳои оянда мошинҳои гуфтаатонро ҳатман пешкаш мекунем. агар шумо ҳам мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар имо ватсапи мо равон кунед. дар видеоҳои оянда ҳатман реклама мекунем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra аст. кузови хачибек, соли барориш 1995, бензин газ ҳардуш кор мекунад. абиомотораш 1.6 кутагия, коробкаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархшаш 16000 сомонӣ мегасои бошад ва кадоме бо конкретно харидор боша мега бо арзонро мекунем. телефонаш 989 183636 ватсап дорад. метавонед занг занед, маълумотҳои иловагиро гиред. деюм мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-класс мебошад. кузови седан, соли барориш 2001, сӯзишвориш танҳо бензин будай. абиомотораш 2 гуфтагия, коробкаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародари мошин нав 4 баллони пачка дорад. аккумулятори нав дорад. срочно фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 40000 сомон мегӯянд. бо савдо ҳам мешавад. касе харидор ин рақамош занг занед, маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин бигиред. сеюм мошини фурӯшӣ инашам Mercedes Benz C-класс мебошад. дар кузови седан, соли барориш 2000, сӯзишвориш бензин газ, абиомотораш 1.8 кутагия, коробкаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Вобуҷон ва Фурӯх. нархша 44000 сомон гуфтагия. аз каму зиёд шудани нарх ҳеҷ гуфтагӣ нестай. ин рақамош ҳастанд, кор мекунанд. метавонед ки занг занед, кадоме ки мехаред ва маълумотҳои бештара аз худи соҳиби мошин бигиред. чорум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-классик, дар кузови седан, соли барориш 1998, сӯзишвори бензин газ, абиомотор 1.8, коробка механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародари мошин нав 4 баллони нав, аккумулятори нав, документош 10 моҳа, тонировкаш 10 моҳа, 3 монитор дар салон мегардорад. задни камерам дорад. ходовоиш 100%. кондитсионериш яхай мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 56000 сомон. бо савдо мешавад. марҳамат. панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz C-класс, кузови седан, соли барориш 1998, сӯзишвори бензин газ, абиомотораш 2 гуфтагия, коробкаш автоматай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародару ҳуҷҷатош хати запемниёш хати
تا آخر سال 2023 مهلت شو بدهی. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نقش 75,000 سومانی میگه. کدومی که کنکریت خریداره و ارزان هم میگه میشود. این رقمش زنگ زنید کدومی که میخرید و معلومات های الهی را از صاحب ماشین بگیرید. ششم ماشین فروشی مرسدس بنز سی کلاس کلف سیدان، سال برایش 1995، سوزشوارش بنزین گاز بوده، ابیو موتورش 1.8، کاروبکا اتومات، در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این ماشین قرار دارد در شهر خوجند. نقش 45,000 سومون میگه. با کلمه کنکریت خریده باشه میگه سودا هم میشود. صاحبش میگه یعنی که ارزان تر ممکن که بتیان این تلفن رقمش هسته کار میکنه. مرحمت زنگ زنی خریداری کنی ماشین. هفتم ماشین فروشی مرسدس بنز سی کلاس کلف سیدان، سال برایش 2008، سوزشوارش بنزین، ابیو موتورش 3 گفتگی، کاروبکاش اتومات. ماشین به نهایت در حالت خوب تکنیکی قرار داره. ماشین امریکانسکیه، سالن کوژنی، خدوای همش 100%. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 114,000 سومون با سودا هم میشود. کدومی که خریدار مرحمت زنگ زنید. اگر در شما همچنین ماشین های فروشی باشد میتوانید صورت و معلومات را با ایمیل و واتساپ ما فراهم کنید. ما در ویدیوهای آینده حتما ذکر میکنیم.